hey ngithi ake ningivumeleni ngikhulume thina sihamba amandla kamoya uqonda nokuqedisisa ukwazi nokubona namhla indaba ingekho ngendaba namhla indaba ingekho ngomuntu kakhulu ingabantu nezidingo zabo namhla indaba ingekho ngokuqondisa ngokuzifunela udumo namhla indaba ingedrama nokudraw i-attention siyabona bengibuke izolo ku live lapho wezinyanga eziningi kodwa ubungakaMzo Phehlelezi benibaningi lapho khona wena nyanga yeshumi bekukhona abo Mzimba uKhalimali benibaningi ningenile nabeka izimvo zenu bekukhona abathwasiswa uye uGogo Skhotheni kanti sekwalungiswa kanjani bekubuhlungu yini ukuthi nimvumele ayithathe lendlela ngoba akadingi nemvumo kini namhla yami yothwasa akazange wafuna imvumo kumuntu kanti bekwenze njani ukuthi nimbize eceleni niqoqe nikhulume yini nahlala nakha udumo idumela drawing attention nokuzimaketha ngendaba zabanye abantu ezibahluphile angicabangi yini ukuthi sekungenzeka ukuthi beyibuhlungu le ndaba yokuthi nje aphendula imibuzo engaka nani mathwasana ke nisitshele phela njengoba nithi akaphelelanga njengoba nisho lento le ayiyona njengoba nisho lama misconducts wakhe uGogo Skhotheni ningamathwasana wakhe sekuyena hamba nawo umhlanganyela kulo live nalabo abazakhela udumo ngaye lokho kuchaza ukuthini ngivumelene ngikhulume iqiniso limahala ngohlala ngikhuluma abanye nithi umkhulu akahlale ehamba nabanye ngihambi lento ungahambeki nazo indlela ezinameva ngihambi ngikhande yami eceleni ngihambe namathwasana kaGogo Skhotheni nisho ukuthi niyimpuqumpuqu nje imphuphe into engakazi ibe izangoma njengoba nipractice bona nje akanenzanga naba izangoma yini niyini tshelana abantu nitshele nami ngizwe nginilindile njengamhlana niqala niya kuye nithunyelwe ilawo madlozana nithuma ukuyothwasa kuye noma nanithunyiwe noma naniyalelwe ngabantu yindaba ningayanga kuye nalungisa lezo zinto ningekho ku live okumhlanganyela mana nilayelwe ngabantu yini ningababizanga labo abanithumela kuye nagcina senikuye nayo hlala naye phansi nabonisana nakhuluma kanti lezi ndaba ngayiziveza namhlanje ngoba sethathe indlela yakhe yokholo bese ngiza kuwe wena Phehlelezi ngikutshela nje buswena sifika jiki thina mina ngikhona ngumfowami ngihlulile vele ningithumba nenza yonke into lonke ngikhona ngicelile mina ngirequestile ukungena ngingumuntu obekufanele agqame ngoba niyangazi namhlanje ngithumba Phehlelezi bekufanele ngifake lapho ngikhulume hawu nangangifaka kodwa lokho sengeke ngimcale ngoba mhlawumbe abantu bebebaningi njengoba benino 13,000 wonke walabantu laba abebefuna ukuzwa yonke lento lena ningene nisathi ningena ngalomntwana ucwecwe vele siyanazi nihamba ngokuhambayo nihamba ngokutrendayo bese ningena nani kutrenda kusilocala lena nami ngizokwenza khona lokho ngifundile kini ngenza khona njengoba ngenza manje kodwa ngilibeke iqiniso lingasala ngeceleni hawu kodwa madoda nina zangoma zikaSkhotheni manithi akayenzi ngendlela unifundise ukungenzi ngendlela kusho ukuthi nina nenzi ngendlela nilungisa kanjani ke leyo ndaba Gogo Skhotheni ngathi nje ngibekile mbuza ngelinda ngemoyeni kwenzekani ngala bantwana babantu bezangoma njengoba nje wena sewungene ku DJ wathi bona basezindumbeni zabo nabo bakhohlisa abantu ayikho into eyingozi njengomlomo mntanami Skhotheni the enemy of a human being it's his or her mouth there is no enemy which is as big as your mouth in life in that regard we always have to do analysis to avoid paralysis in the speeches in the things that we say in public because they will come back to haunt us magnified, lit with power and petrol. Niyabonga kakhulu ngisasephezulu kwamadoda izinyanga siwubonile ulive wenu ube mnandi kakhulu. Kodwa ngizwa la Skhotheni ubabuza khona ubuza unyanga uDr Nyanga yeshumi ukuthi ngoba nje ufika izolo wena akusichazele ngoba izolo wakho luvelaphi hayi mina nithwasanga mina kwathi yiloko mina ningangiboni kakhulu entweni ezinenkulumo mpikiswano
ungangizwa sengiphawula ngizwile lento ukuthi hayi man iyadinga ke sibeke nathi ke siphawule. Kethelezi kumedia uneskill mfana wami kakhulu, uyahamba futhi ipower unayo mfana wami, amfuna ukutshela manga. Uyabona ukuthi sikubone ungena kubo MK umemeze ulive ugcwale, kodwa lokho akusho amandla kamoya ahlula ubanibani lathi asiphikisani namuntu. Dala saba khona ningabantwana ningabafana abancane nifike sesaba khona, kodwa lokho akusho ukuthi ngeke nibe nomfutho emandleni eprofetini. Iprofeti eningi ziyathengwa ngokuthande emfana Kethelezi la okhuluma khona ukuthi abantu nizinyanga niyasukuma niyahamba niphaquze niye le nanena. Waprofeta uSkhotheni wathi wena uhambile into ayifuna simjikela yebezobona umfundisi thizeni wala uSkhotheni ngempendulo ethi akuna nyanga ezoprofeta mina. Nawe ke ukutshela nje ukuthi unamanga ngalesi profeti uhloniphile ukutshela sesukutshela ngethi kudalwa yini nihlala niprofetile abantwana sebewele emanzini seniprofetile nizobakhipha bangaphumi. Kudalwa yini madoda nihlala niprofetile abantwana sebelejiwe nizokhipha abantu ababalethile bengaphumi. Nina ngabe ngithulile la ekulokhu enihlaza lentombazana uSkhotheni la ibizele eceleni nayisiza makukhona la iphambeke khona. Isiprofeti sakho Kethelezi sithi sona uSkhotheni uqabane nedlozi lakhe angivumi mina, kodwa angiprotest leso siprofeti sakho mayisizwa yena silungile. uSkhotheni uye walwa izimpi ezingaphandle, idlozi lakhe lahluleka labhithwa fucked up. Lithe malishayiwe leli dlozi labona ukuthi maliza bukhoma lithi liya-challenge ngale kubo gogo weni nabanye la nezimpi khona. Nala enze khona iziphambeko ngezinqumo azithathayo nangomzimba wakhe nangayo yonke into. Leli dlozi njengoSkhotheni lacathama lathi uyabona manje I'm laying an ambush, I'm coming the other way. Ngoba uSkhotheni ubevele enobizo lukabili elapho njengawe Kethelezi zathi uthi uyinyanga ngakolunye uhlangothi ungumsayoni ungumprofeti unakho kokubili, kanti elakho idlozi likushaya ngani wena mfana? Likushayele phela ukuthi wena uphethe kokubili kuzayoni naloko okunye lokho niprofeta abantwana into engekho nibathusela. Buyekeni lo mntwana ahambe ngendlela yakhe. Wena uSkhotheni ngikhala ngendoda igama uye waphambuka mase uthi usuka ekungomeni ngoba kunobumnyama. Ezinye inkulumo ebezikuqondile zivela kubantwana bakho nalela ithimba ebelila phayana lihlangene kulo live lihlangane ngawo, ezinye zakhona beziqondile mntana. Kodwa ngithi mina kungafanelanga zibe public. Ubabuza imibuzo enzima, uye wagulelwa ngumntwana, lo munye umntwana unesicinyana ngokwentando kaNkulunkulu okhona ophilayo, kodwa baphila ngabantu siyabathanda uNkulunkulu elibusisile ngabo. Waye bengakusizanga umntwana egula, waye bengakusizanga unenkinga zothando lwakho nendoda yakho, waye bengakusizanga uhamba indlela ezinzima uzama ukubuilda laphana into enzokuthi DJ bakubuze ushoda ngani njengoba benza begijima besiya ngale kugogo weni eboshiwe bememeza nizobona uKethelezi lapha. Namhlanje njengoba silokuhlanganyela wena uthatha le ndlela. Indlela zivunyelwe noma yipi na yipi. Bangaka abantu abangama-celebrity abaku-Illuminati asizwanga nibabiza lapho Kethelezi, Dr. Nyanga Yeshu, Mzimba Kalmani, nani nonke belikhona lapho zinyanga. Abanye nangithumba, abanye ningangithumbanga, abanye nathi ngiyikola. Kuthe ngijika lapho kwavela nina ningamakhola bentetebula benigijimisa otsika lijuluka. Mina akukho umuntu wabuya phambili wathi ngiyamkola mina. Kuyividiyo yenu enayithatha nina nithatha mina ngoba senibona amandla ahambayo. Kwabuyo uDr. Mkhulu, uDr. Mkhulu wakhomba wena Kethelezi wathi nguwe wena ungithumbile. Amavidiyo mnawo ngathumela ku-internet yonke awukwazi uphendule lutho, into ongayiphenduli ukuthi uyayazi. Wangifonela ungiprofeta ngikwi-Skies Metro eBulawayo Kethelezi uthi mina ngizalwa kwaShuma. Kanti mina ngeke umprofeta nguwe mfana wami umncane kakhulu. Oprofeta wabozane lembukazi ngale information evelayo ukuthi hayi nangu senekhensa ehlulayo, i-life span yakhe ngathi singaka. Information niyayifuna niyithole nize nidume ngeyiprofeta. Hawu niyodidisa ukwazi thina sikhona. Wena Skhotheni owami umbono njengesanuse
uthe uzophakama kakhulu kodwa ziningi iziphambeko osazoba nawo, maningi amaphutha osozoba nawo Sikhotheni, maningi amaphutha osozoba nawo, ziningi iziphambeko osazoba nazo. Kodwa ukuphakama lelo dlozi lakho ngilibonile alisukanga kuwe. Namhla usuyenza izinto ngokwesonto, abantu bazodideka, abantu wena ngowesonto awukwazi ube ngowesonto, ngeke uze ube ngowesonto futhi. Kuzobe kuyilo lelo dlozi lelo lithatha enye iform liza ngenye indlela. Awuzama ukuqaphela gogo Sikhotheni, unomunye umoya onamathele emandleni onawo nohamba ngawo ovame ukunxusa izimpi. Into yakho ayihambi yodwa, ziningi zisazobuya. Akusiwe wedwa gogo Sikhotheni, nami nginawo lowo moya loyo, kodwa ngiye ngathi ukusebenza phezu kwawo. Mhlake ngithumba bona labo bokhehlelezi akade bekufake lapho i-security company yakhe, iy'nkabi zakhe, uDr Mkhulu ezongithumela amavidiyo wonke uyawazi ukhehlelezi ngamthumelela wona. Wangifonela engiprofethi into engekho engamanga kuSkies. Angikho lapho ukuthi mina ngithatha i-chance yokulwa naye, angilwi naye, angilwi nabafana mina. Lo mfana ungumfana onamandla, ikakhulu entweni zemedia nokuvela kini nokuthi nimlandele unamandla. Hayi okunelapha yikho phela nanikhala niyofuna imali zenu ngesigubhu. Iprofethi ngiyamu-advise Khehlelezi manje, ungaprofethi kakhulu ukuze uyiwone lento lena. Ayinandaba ukuthi wayithenga, ayinandaba ukuthi uyithole kanjani iprofethi, kodwa ngithi uyabatshela into zabo. Manje sewuye-exaggerate wena, izizibe namanga, izizikuphoqa ukuthi uresearche ngabantu ukuze ukhuluma izinto ezi-researched noma esezi-published or half-quarterly published in the media, bese ungeza lana laphana izokushaya idumela lakho likhulu. Njengoba kubo MK nje ugijima lapho, ngeke ngaba inyanga yalapho mina enkandla. Ungakafiki wena ngabafana nanifika izolo. Ngiyakhumbula usahlala nesalukazi semlanzi laphana, usesemubhenteni kuze kufike la osufike khona Mzo. Yekelani ukuthi nifune uku-expose le ntombazana uSikhotheni ngeziphambeko zayo lana lana nokunye okungasoziphambeko, ngoba mhla esiyothwasa kacelanga kini, mhla erana ubunyanga akagayidwanga yini namiyeke njani, mhla enezinkinga anizange nangenelela nimiyekile. Namhlanje ngoba umemezelele into lena senibone nje ithuba lokuthi ngenani nje niqhubeke. Kanti usafuna udumo lwani Khehlelezi ngoba unani? Usafuna udumo lwani nyanga yeshumi ufika izolo 3 minutes wena sunodumo ngaphandle kwemisebenzi emkhulu eniyenzile esingayazi thina sivelile endaweni eziningi senza imisebenzi emkhulu, kodwa siyashota ngedumela lelo anisibizi nina. Izolo ngicela ukungena ku-live ngikhulume, bengifuna ukukhuluma kulo live lo animbizako. Wena nyanga yeshumi wenza okobuyona kwesonto nje, ngubona udressa laphana kumavidiyo wakho, uphinde uyenze okobunyanga. Ubani ogqekayo othi wena uzoshawa idlozi lakho? Leyo mshayelana idlozi lakhe uSikhotheni limdakelwa ingabe lilungisa indaba yakhe. Woza la Sikhotheni, letha indlebe ngikusize mntanami. Uyabona wena, idumela ulithathe ngenye indlela kusukela koMojalavu. Uyakwazi ukuthi mina senginga-interviewa i-Trap and Pass la kunabosijuku khona abachazayo ukuthi nani batrena kanjani babhodle babe izinyanga labashoyo openly ukuthi babe-actor. Ngayithatha leyo clip ngimthumele yona. Nina-ke ebelikhuluma izolo nikhala ngoSikhotheni, nina sizokwazi ngani if nani nitrainwa khona uku-actor, nizangoma ezi-actor yini phela nizaziyo ukuthi niyini? Nikhala ngani kuye? Sikhulume naye anilungisele mangabe ihlula senirifele kulabo abazoyithatha le ndaba bayidlulisele phambili ilungiswe phela ibe indaba epheleleyo. Anibona ukuthi niyazihlaza. Le nkulumo yenu le imshaya uSikhotheni kuyilima ezingakwazi ukulalela, zihlazi indaba, zicubungulisise, ezingazi nendaba zakomoya ukuthi zihamba kanjani. Otherwise njengoba benimhlanganyela kulo life wenu nizihlaza nina, neziprofethi zenu zivele zabona nje zajika zaya le. Nicelile ukungena wayeningafakanga. Mzo Khehlelezi mfowethu, mfana wami, mntanami, uyileyo age leyo, ungamboni ngibukeka njengawe, ngawe ngokwe age.
ngibambe u58 years mina ukudala sengaba ubhuti wakho omdala loyisi into enayazi kuphela yikungithumba laphana namase ngingena kini ngakhala ngalwa ngabuya ngaphola ngasibona isidingo sokulwa nani ngoba vele nabafana abancane kufikiswa nenzeni kwenzayo okwenu is around into zesimanje manje kodwa ngathi ake ngibe ngumngani nozakwenu ngokunyaka waye ungangifakanga izolo so Phehlelezi bakade ngirequesta ukungena phakathi kwabantu bonke umuntu obekufanele agqame laphana yimi oseke wakhuluma ngawe kakhulu kabanzi kanzima la ku-internet ukuqonda ngokuthuluma phindula ngiyalihlonipha idumela lakho mfanami kodwa if according to recordings lavela ku-Dr. Mkhulu uwe owangikidnapha ngoba nemoto zakho ngazibona liyana i-Ranger noma zazikhithwa amanamba plate ne-Golf yakho ila wayilahla khona nalowa muntu wakho lwana ojimile lo ongathi ushile nje la isiguqa lesiyana ungasibona nalo enani naye eBulawayo le ngesikhathi uvakashele eBulawayo ngambona so mina ngiyazi ukuthi uwe lo owangithumba nithi mina ngiliqola ngimemeze ngiqolise kuRamaphosa abantu bakho basho njalo nanthatha ivideo yayothunyelwa nguSaddam aniboni ngani ukuthi nishibhe kakhulu nina ngoba if I pursue this case ama case phela amabili akhona ale kidnap if I pursue this case Phehlelezi iyafaka wena izithathi lezi ezikhuluphalise uMK lapha ziyobohla lemanyo sejeni ngoba uSaddam lo mawu detective ngingayiphesuwa le ndaba afuna uSaddam ukuthi ivideo lana wayithatha kuphi yazi nina angazi nifundela qina kabani esikoleni mina I mastered a degree in intelligence I'm an intellectual nginzululwazi mina ngabuka ukuthi mina I don't fight wars without trophies kuyiloko Phehlelezi mina ngayilandelelanga leyo ndaba yenu le ngayimisa nje injalo leyo case le I had to exercise my constitutional right ngiphesuwe le case ilandelelwe noma ngabe nifaka izimali nivale ziyabhutsha uconnection wami unzima kakhulu ngokomthetho ngayo yonke into ngoba nithi umthetho awukho ijustice ayikho ngikhuluma indaba zaboqwethu ekugcineni izoba khona akukho okubekiwe nokwenzekayo ngaphansi komthunzi welanga okungenakuvela yikho kwaze kwavela nabonsika ezindabeni zethu ake ngiphume kancane kulena ingaze ibe ngathi ngipersonal angikho kuyo bengirequesta mina laphana ngirequesta kwenye inyanga wena Phehlelezi bengingenayo lento le ukuthi uzongijaja njengokuthi sengingakhuluma ngawe ukuthi ngomunye wabantu abangithumba na pretender as if kunabantu engibakolile abantu bangabe beqoliwe bomzansi bavela kuleyo video bephithizela bephethe amatshe bekujikijela bethintini bekhuluma kwakungena umuntu lapha kwakuyinkabi zakho kuphela zingikhombe ngalama AK wakho awu8 amanye ukuthiwe avela kuNkululeko Mkhize owagcina efe ngazo izibhamu mina ngikhona enani ngikhombe ngazo angazi ezinye noma uthazazizo wawuziboleke ku Godfather angazi iqiniso lelo nami ngiyezwa babengithumela izindaba abanye bafadalana senizitha lo Godfather manje nenzelana izinto ezingekho down uyabona mzo ake uzame ukunaka indaba zakho nabo live wakho nethimba lelo onalo siyazi idumela liyafuneka kodwa lento eliyenze kuSiphotheni ayinabuntu ayinabunyanga angazi ukuthi ngizoyibiza ngithi iyini yantombazana ibiqinekile ingakwazi nanokuphendula ekugcineni nayo yagcina sokufanele ihlolela abanye kodwa uyambona ukuthi hayi akekho kuleyo ndawo akazi ukuthi angenza naphendule athini kodwa nimcala nimgxeka ngento eniyiyo nina ningabaprofeti ningabantu besonto nibuye nibe izinyanga naye ufuna ukwenza njalo kanti nimvimbelani ukwenza khona lokho anizami ukuphakama ngani
vele ngiyaziwa already. Ngcwele kuma TV, ngcwele kuma radio, ngcwele khona la ku social network noma ngibona. Akukho ngaloko kuphela. Mhlambe nisakhula mzoni finyela amafinyela eceleni ndabe ngigebhe emzini yabantu ngikhipha izinto. Bawofakazi. Nisafinyela eceleni bengizilwa izimpi zabantu ngivale izingozi abantu beshawa ngenze into esesikweni elinganabu fashion lo bese nikulethile nina. Iqiniso liyabulalisa yini, iqiniso liyathumbanisa, iqiniso liyenzana. Icala lami kwaba ukuthi sengizwakala kubonanda FM ngekuma talks nabo oGagasi FM omzansi ozwilo omzansi ngivela kokhozi la ovela khona wena. Icala lami kwaba ileli qiniso engihleli nje ngikhuluma. Vumelani ngikhulume, vumelani ngibalungise. Ubunyanga lokusikhule thina buhlonipheka. Ubunyanga lokusikhule thina bunganayo yonke lento lemfatuzo ekhona namhlanje. Nenzani? Le ntombazana inibuzile, uyabona imibuzo enibuze yona le ntombazana usikhotheni. Hayi, ngiyakuvuma ntombazana. Yize nje ubuye la ufambuze nje ukhuluma into ezingasile. La mina nawe singazwana ngakhona ngesikhathi ngizodiscover lo live wabo Mzola phayana nabo bekuhlasela nanamathosana bebizwe laphana udumo lunjani kanti. Bese ngithi ngiyakudonsa nami ngiyaposta ngawe ngibuza ukuthi kanti ubumnyama lobo okhuluma ngabo usikhotheni ebungomeni kuyini ngoba nala oya khona ngeke uzuze ufe waba lo mzalwane uthi wena ufuna uba wena uyisangoma nje esibhedayo. Uyabona mangabe idlozi lakho libizwa ngosikhotheni uthi kuyinto eyigcwele isigange usikhotheni uyiyo leyo nto leyo usikhotheni yiye kudrivela angutentebuli ngingene lapha ukuzo kind of beka imbono. Uyangizwa phondo lwami lwamandla ngabona uthandaza lapha Mzo uphethe okunye okuzimpondo okuncanyulwe ngale ema-game park uthi uqalekise i-ANC. Angiyali uNkulunkulu wakho usengakuzwa ayiqalekise. I-MK inamandla asikho ngawe. Ngoba umsolo zibane inyanga ezinzima kakhulu. Ngiyakhumbula ngomunye umnyaka ewama-case inyanga umuntu ongazibala zazingaba u-89 zikababa umsoloza. So umuntu okudlala lo kodwa akanamandla ngenxa yakho. Lo muntu unamandla sidalo ongakazalwa wena. Umuntu wesintu, indoda yesintu. Nikhona lapho sikhona nathi. Ningathithwa ukuthi asifaka ngama-info. Singabangani baleyo nkandla mhlawumbe ningakazalwa. Asili nokuthi nivele nibe